Pre svega, ovo je relativno mlad klub borilački, nekih, da kažem, nekih 10 godina i ono što je specifično za ovaj klub, jedan od retkih klubova gdje radimo sa djecom od 4 godine pa nadalje. Ono što je važno jeste da tu djecu sklonimo sa ulice, da ih usmjerimo na neki zdrav put, jer kao što znate svi da bavljenje sportom je nešto što je pospešuje mnoge čovekove osobine, izgrađuje duh, telo, percepciju i moć, rasuđivanja na mnogim poljima, kako u sportu, tako i u nekom stvarnom životu, u realnim nekim situacijama, s obzirom da znamo da u posljednjem periodu vršnjačko nasilje, kada je kod te dece reč, da je u nekom usponu, u pojačanom delu i to je razlog zbog čega sam ja krenuo da radim sa decom od tog uzrasta pa nadalje, da bi oni stekli samopouzdanje, da bi usmjerili tu energiju, da bi se okrenuli nekim zdravim navikama i da bi prosto znali šta je onako neki pravi put. Kada je u pitanju Ashihara borilačka vještina, to je borilačka vještina koja je nastala, prvo to je borilačka vještina po full kontakt pravilima. Ona se znatno razlikuje od ostalih zato što pored udaračke vještine ona ima i elemente bacanja. Tako da je to neki, blago rečeno, miks nekoliko borilačkih vještina i za nju je karakteristično to što pravila u odnosu na sve ostale borilačke vještine se znatno razlikuju s obzirom da je ovo vještina koja se radi u kimonu. Znači, pored udaračkog dela po full kontakt pravilima imamo i deo gdje se rade povlačenja, gdje se rade bacanja. I onaj poseban deo koji je vezan za kate kao neki čuvar tehnike u ove borilačke vještine, ona se znatno razlikuje od svih ostalih stilova koja pripadaju grupi karatea i borilačkim vještinama. Mali broj ljudi ima mogućnost da vežba kod trenera koji je dvostruki prvak Evrope i prvak svijeta. To sam prvenstveno ja i mogu da kažem da dajem jedan dobar primjer toj deci i da ih usmjerava na pravi način. Naš klub, s obzirom da ne postoji dugo, ostvaruje značajne rezultate kako na domaćem, tako i na međunarodnoj sceni, kako na državnim prvenstvima, tako i na svjetskim i mediteranskim kupovima. Ono što mogu da kažem da tu ima znatan broj izvanredne dece koji pokazuju veliko interesovanje, želju, jer znamo svi da kod svakog od nas postoji taj takmičarski duh. Bilo koja vještina, čime god da se bavimo, definitivno i na onom trčanju u danu škole, tako i u borilačkim vještinama, ako nemamo takmičenja, ne možemo da znamo da li napredujemo, u kom smjeru idemo. Imam tu par učenika koji ja u nekoj skorijoj budućnosti i u nekom daljem radu, ako nastave da se bave, vidim ih kao moje zamjenike, neko ko će da nasledi ovu školu i ko će da onako usmerava decu poput mene. Na međunarodnim turnirima ne idu svi. Na međunarodnim turnirima se bave isključivo i odlaze takmičari koji su najspremniji kako u klubu, tako i u savezu na nivou Republike Srbije. U tom kontekstu oni se tamo susreću sa najjačim borcima koji postoje u tom njihovom rangu, s obzirom da naša takmičenja se vrše u 3 discipline. Pre svega to full kontakt kao borba, zatim kate i nova disciplina koja pripada također ovom našem stilu sa elementima udaraca rukom u glavu. Ovako na prvi moment to izgleda da je jako surovo, ali u skladu sa njihovom uzrastom to je prilagođeno njima. Zato postoje određena zaštita za ruke, za noge, kacige, za decu, prsluci za telo. Tako da oni na tim takmičenjima nevjerovatno iskustva mogu da ponesu i da se oprobaju nekim drugim disciplinama koja su srodne ovoj našoj. I mogu da kažem da su im to sve preduslovi da bi otišli na najznačajnije i najtrofejnije takmičenje kao svjetsko prvenstvo, kao neki vrhunac u ovom našem sportu. S obzirom da kada je u pitanju grupa tinejdžera i deca u tom uzrastu, mogu slobodno da kažem da oni kod njih rade hormoni i teško je to da se usmeri, ali kroz našu borilačku vještinu mi im nudimo mogućnost, da se tako izrazim, da oni usmere tu energiju na zdrav način, da znaju i imaju moć rasuđivanja šta je pravedno, da mogu da
u određenim situacijama onako sportski odreaguju, a da to ne bude prenaglašena niti sila, već da budu svjesni svojih fizičkih i mentalnih mogućnosti kako bi se snašli najbolji mogući način i ako ih neko napadne da znaju pre svega da se odbrane. Jer ova borilačka vještina nije da ide neko ulicom i da se po svaku cenu tuče i da se bije, već da ona se prvenstveno vezuje za samoodbranu. I to je nešto što je cilj i u tom njihovom uzrastu da ih usmeravamo na taj način da se pokažu u tom nekom delu. Znači samo kontrole, razumnog rasuđivanja i da znaju adekvatno da odreaguju u skladu sa napadom koji može da se desi. Što se tiče nekih ciljeva u budućnosti, evo već sutra imamo sajam sporta kao nešto što je, da kažemo, neka naša redovna aktivnost, s obzirom da naš savez i naša borilačka vještina pripada grupi sportova koji su od interesa za zemlju i prepoznati su, tako da to je prva stvar, a nakon toga nam sled takmičenja, državno prvenstvo, zatim trofej Beograda koji je međunarodnog tipa i tu se obično uvek jedno naše od jačih takmičenja, da tako kažem, jer se uvijek pojavi 6-7 zemalja iz okruženja, tako da je to nešto što je nama u nekom skorijem periodu. Ono što je naš cilj i cilj našeg kluba i saveza jeste da u nekom narednom periodu, sljedeću već godinu, s obzirom da ova se približava kraju, da učestvujemo na međunarodnom takmičenju, Euroazijskom kupu, svjetskom prvenstvu koje se očekuje da bude ove godine. Tako da verujem da možemo tu da pokupimo i da se ostvarimo kao i do sada u najboljem svetlu, da se naša zastava i naša himna opet zavijori na tom čelu, na postolju i da opet damo podstrek novim nekim klincima, novim nekim nadama koje u nekoj daljoj budućnosti mogu da zamene nas starije. A moja poruka za sve bi bila da pre svega ja kao majstor borilačkih vještina iz nekoliko oblasti, ja bih volio da se svako dete bavi borilačkom vještinom, ali svakako poruka bi bila da se deca bave pre svega bilo kojom vještinom ili bilo kojim sportom, jer je to definitivno onaj pravi smer i put u kom pravcu treba da idu deca i da se razvijaju. S obzirom da je svjetsko prvenstvo bilo u Japanu, odakle sam sport i potiče i stvarno je bilo jedno predivno iskustvo za mene. I za početak to je bilo moje prvo svjetsko prvenstvo od kada ja treniram i zaista su bile jako duge pripreme i na kraju sam bila mnogo ponosna na sebe. Pa možda bih osvojila to što sam osvojila medalju, a nakon svega toga druženje i celokupno iskustvo. S obzirom da smo otišli na drugi kontinent i da je sve mnogo drugačije. Motiviše me svaka osvojena medalja da nastavim da treniram sve više i više. A šihara mi stvarno zaista mnogo pomaže u svakodnevnom životu i mnogo volim taj sport. I posle 8 godina i dalje jedva čekam svaki trening i uživam u svakom treningu. Da se ne plaši i da ne pomisli da je to muški sport nikako. Treniram već 10 godina šihara sport i imam bezbroj osvojenih prvog mjesta i dosta medalja. Svako međunarodno takmičenje je dosta teško, dosta priprema ima i svega toga, trema, normalno podrazumeva se, ali čim se uđe u borbu, to prestaje i boriš se samo da pobediš. Pa motivacija mi je pre svega zbog zdravlja, zbog svega. Ja treniram zbog sebe, inače volim da se borim i sve to. Ovako u školi to ne pokušavam da primenjujem uopšte svoje borilačke vještine dok tome nema potrebe. Ako volite adrenalin, borbu, ovo je pravi sport za vas. Jednostavno, što pre krenete, to je bolje. Pa kada učestvujem na međunarodnim turnirima, najviše zapamtim samo takmičenje i druženje van takmičenja. Imam 13 godina i treniram 8 godina. Pa motiviše me da znam da se odbranim u budućnosti i pomaže dosta oko samopouzdanja. Dobro je, daje dosta samopouzdanja i u budućnosti ćemo znati da se odbranimo samostalno i korisno je jako.